Moraš, Hasane. Bi mi ostalo imalo pameti i obraza, poslušat će tebe. Idi reci da ne udaraju nove namete kad se narod guši u neimaštini. Idi reci nek otvore žitnice, nek prodaju žito po pravičnoj cijeni. Jer ako narod sazna da oni žito razvlače svojim kućama planuće buna, Sarajevo će u krvi zaživati, Hasane, molim te, idi u razumi vezu. Vlast nije biće za razvoj. Jedna glupost proističe iz njenog sustava. Vlast se ili grad ili se ruši, srušite tu vlast. A mene ostavite na miru. Hasane, moj, ti znaš, dignemo li bunu, počistit ćemo Sarajevo, a ono, sva carevina na nas. I eto je stavola Frank Hasanake, da nas podari. Hasane, vidi, molim te, kraduju sebe. A oni nikog ne poštuju, ali se tebe boje. Oni znaju težinu tvojeg ugleda u narodu. To nije moja dužnost. To je dužnost svakog čovjeka od obraza i ugleda. Ma nemoj. Onda skupite pobosti sve ljude od obraza i uzgleda, uzmite motke, ušak i zavičite Efendijama ispod prozora. Ja sam tog obračuna motkama i oružjem, pa tog se mi najviše i bojimo. A što biste vi htjeli? Akire, o čime ti govoriš? U ime zanatlija, trgovaca i posjednika vlastitoga nevelikog imetka. Taj tvoj svijet je žitka kaša između sirotinje i moćnika. Sad ste zajedno sa sirotinjom, pa pošto se bojite bune od ozdo, vi biste htjeli da savladate glad i bolešćure i zulum, a opet da ne navučete gnjev carske uprave. Kako? Isturajući mene? Od mene je dovoljno što liječim pojedinca. Neka drugi liječe Bosnom, ako je u toj postelji još lijeka ima u što sumnjam. Čekaj, znači nećeš. Nisam čovjek od tog posla. Lepa. Ejvalah. Hasane. U prvim nekim razgovorima i sa Kemalom, a i sa upravom pozorišta, a kasnije i sa ansamblom, negdje smo svi osjetili važnost toga da se Derviš Sušić postavi u Tuzli, upravo u Tuzli, i zato što on dugo godina nije postavljan u Tuzli, o tome će, taj dio obično ostavljam Kemalu da mu ne pokvarim, on bolje barata tim podacima. Nekako smo svi osjećali veliku odgovornost prema Dervišu Sušiću i kao dramskom piscu i kao nekome ko je vezan umjetnički za Tuzlu. I naročito još vezan je bio i konkretno i za ovu kuću, za Narodno pozorište Tuzla. U tom smislu mi smo onda htjeli da Kemal i ja smo prije svega onda razmišljali kao šta sad treba, kako da sad napravimo predstavu, a da ne liči sad na neku, da jeste to klasična predstava, a da nije onako neka kopija neke predstavi 70-ih godina, da prosto ne bude staromodna i šta ja znam. I onda smo začečkali tu pripovjetku i shvatili u stvari da sama pripovjetka Kaimija, po kojoj je i nastala ova drama, koja je napisana nekih možda 10, 15, 20 godina, 66 je napisana pripovjetka. Tako je, dakle, da ona isto tako ima mnogo uzbudljivih dijelova, čak da su neki dijelovi koji su posle integrisani u dramu, da su uzbudljiviji nekako u pripovjeci, da su uzbudljiviji u tom proznom nekom štivu. I onda smo odlučili da prosto i neke dijelove te pripovjetke uvedemo u ovu predstavu. Prije svega su meni zapale za oko upravo ove dvije epizode, a to je ovaj početak sa Muslihedinom Užičaninom, koji jeste jedan vrlo oštar, ali i precizan opis Bosne, koju mi možemo pronaći i kod Meše Selimovića, nešto, kažem, taj rakus, a isto i kod Ive Andrića, eto, i kod Meše Selimovića, s tom razlikom što Meša Selimović, za razliku od Andrića, dok Andrić negdje se diže na nivo neke naučnosti, nekog naučnika, sebi on nekako posmatra Bosnu, taj toponim ili neki dio Bosne iz neke ptičije perspektive,
Derviš Sušić namjerno ide u žablju perspektivu i namjerno onda kroz usta, oči, organe običnog čovjeka on plasira svoju misao i svoj pogled na Bosnu i na tadašnju stvarnost i uopšte na naš mentalitet. I onda smo uzeli te neke dijelove pripovjetke, uzeli smo dramu i onda smo a evo, kažem, i ansambl je onda vrlo prihvatio, vrlo odgovorno cijelu ovu priču. Sebi smo nekako korigovali međusobno, nismo sebi dozvolili da zalutamo. Ali mislim da smo sačuvali koncept, a da smo opet donijeli nešto novo, da smo donijeli neko pomalo drugačije čitanje Derviša Sušića u odnosu na prethodne postavke, konkretno i ovog teksta, gdje smo mi sebi dozvolili možda više humora, jer po mom mišljenju onako koliko sam mogao od literature Sušićeve iz njegove biografije da zaključim da pored toga što je Derviš Sušić bio ters, da je on bio i neko ko je bio, neko ko je znao da uživa u životu, da je bio hedonista, da je bio cinik, da je bio vrlo duhovit, da je jako volio ljude, da je volio jako da provodi vrijeme sa ljudima i onda smo tako tretirali i ovu dramu, a onda i taj lik Kaimije gdje prosto isto mislim da je Derviš ugradio i dio sebe u taj lik Kaimije. A ti, Moroščiću, znaš li ti koliko samo rumelijski beglembe može da pusti Bosnice? Ne znaš. Bunite se i učite se, pa ako Bog da za koju 100 godina i vi ćete naučiti da buna nije žuđedanski uran. Niti je tuča na seoskim svetkovima. Sve dok buna ne dođe Stambolu pred kapije i ne sijemnu jatagani po stambolskim sokacima, sve dotad ćete učiti. A nauk ćete plaćati mrtvim glavama. Mene, Boga mi ne zovite, ja dobro znam šta je vlast i šta su bake. Ako sam te ošnula, nisam ti rekla da letiš napad. Eto me dušo. Braćo! Kada je u pitanju lik Hasana Kaimije, da, taj zanimljiv spoj dramskog teksta i pripovjetke pružio je mogućnost, ali i obavezu s druge strane meni da pristupim na različite načine. U dramskom tekstu Kaimija je više predstavljen kao duhovnjak, dok u pripovjetci više je izražena ta njegova, da kažem, dunjalučka strana, više je svjestan prolaznosti života. Ja mislim da u pripovjetci je više iskazana ta njegova potreba da kroz spozna ono za čim on teži. Neka pogori! Odbij svakog neku za više. Naravno, ja sam malo prije rekao, to je meni bilo zanimljivo, jedna konotacija, da mi u današnjem vremenu možemo prepoznati sve ove likove i danas, bez obzira što je, kako reče, pisano 73. što je 3 stoljeća iza, radnja se događala. Danas je nikad aktuelniji taj tekst, ali mislim da i Frank Hasanaga i Kadija imamo i Sadika i Bakira, ali Kaimija nema. I mislim da je Kaimija teatar. On ima isti cilj koji ima i Kaimija kad dolazi u Sarajevo. I da pomogne, i da liječi, i da upomene. Ja sam shvatio to da i mi nismo težali upravo da pravimo nešto drugačije, da to ne bude staromodna predstava, zato što mi nismo staromodni. Htjeli, ne htjeli, ja mislim da ne bi napravili tu predstavu, takva je nekad bila. Ja mislim da nisam imao priliku da gledam tu praizvedbu, nisam ni bio rođen. Gledao sam neke druge, imaju neke snimce na YouTube-u i mi zaista nismo imali namjeru da to nešto, ali ne bi ni mogli ni da smo htjeli. Mi smo sasvim druge generacije,
živimo drugi način života i jednostavno mi progovaramo taj univerzalni tekst kroz nas. Pred Tekijom je kadija. Da ga upustim ili da ga potjeram? Kadija? Šta hoće? Hoće sigurno da vidi kako napreduje moje liječenje. Aha. Uđi dušu, u drugu sobu, tamo sve. Da, slušaj, kadija se može vrziti, ali se ne smije svrata, od tega te pusti ga. O, možda kod vas Starošana, moga bi kod vas Graničara. Sela. Poštovanje. Nisi se nadao, a? Vrata Tekije su uvijek otvorena i dobrima i rđavima. Bujrum! Hakim Efendija! Dođoh samo da pitam je li bila. Bila. Jesi li iznašao šta joj? Liječnik ne kazuje nikom. Ima li lijeka? Ima. Oprostite, znam da je u sobi sumračica. Šejh Efendija, ako vas oni opet ustraže, da ih upusti. Ne. Ali navaljivaće. Čuje se vika. Ne, samo ranjeni bolesni mogu ući. Samo koji šte pomoć. Ja ne tražim pomoć za sebe. Bar ne od tebe. Ja sam zdrav. Zdrav? Kad žuriš ni sokak, čuješ kad grbnave u ušima. Što pitam? Odgovori. Pa eto, recimo ponekad. Bol u potiljku. Često. Kratak sjev, oko prstne kosti. E pa to... Sve češće bježiš u osamu. 30 godina sa Svetinom do ovde došlo. Znake neposlušnosti gnjev sve jače da tebe samog strah hvata. Starim valjda potrošio hambare strpljenja. Strah od neimaštinje. Još od djetinjstva. Zlato. A kome ga je dovoljno? Ti si bolestan. Ti moraš da se liječiš. Od čega? Od sebičnosti. Od nagona da vladaš. Od žudnje za uspjehom. Hasane, zauzdaj jezik kad je u pitanju. Kad je tvoj prijatelj? Ja mislim da je danas nama jako potrebno da čitamo Derviša Sušića i da ga postavljamo na našim scenama i da poslušamo što je to nama ostavio iza sebe. Mislim da smo ovom predstavom, ako smo samo malo, ne znam, zainteresovali ljude za njega, mislim da smo napravili velik posao i mislim da je to jako važno. A da ne pričamo o tome koliko je bitno za Tuzlansko narodno To je kolebljivo biće. Hasane, za tvoju riječ. skoro sve njegove drame koje... Na Stambol udariti ako treba, samo govori. Ne volim te umiri! Ovo je ogromna pauza. Jako velika. Ne! Da ne kaže... Ja ću još više da ih podjavim! Hasane, zašto? Da ne vidim pogoda. Najsvetiji događaj je voda. Svemoći. Protiv vlastite nemoći. Eto za ina! Mislim da Derviš ima stvarno prostora na našim scenama. Mi znamo, družimo se na festivalima i gledamo ono što se događa kod nas u pozorištu, što se postavlja, koje tekstove imamo. Generalno je zanemaren domaći pisac, ali ako već imamo ovako velike pisce, klasike naše književnosti, već možemo sad reći da je Derviš Sušić klasike, ne samo bosansko-hercegovačke, nego i južnoslavenske književnosti, mislim da se trebamo baviti njima. Da su to stvarno velike stvari, da tu ima toliko materijala koji možemo uvijek na novo obrađivati. Cijelo vrijeme slušamo o tome šta Derviš Sušić sa svojim imenom i opusom nosi i meni je isto tako prosto nevjerovatno Kemo je upotrijebio riječ bizarno, zvuči činjenica da nijedna njegova predstava nije postavljena u posljednjih 30 godina, ali tako Kemo, jes. Imati jedan takav kapital
u svojim redovima. Imati nešto takvo utkano u zidove vaše kuće, a ne iskoristiti je prosto grehota. U tom smislu smo se okrenuli ka Sušiću, a ne po svaku cijenu. Drama Posljednja ljubav Hasana Kaimije i sve ovo što smo imali priliku da čujemo je vrlo aktuelna, potrebna. Vrlo često smo nakon premijere imali pitanje od naših gledalaca kako ste ovako dobro prilagodili današnjem vremenu. Zapravo Kemo je ko policajac čuvao Dervišove riječi, nismo imali te vrste intervencije, što zapravo govori o tome koliko je taj tekst aktuelan i koliko ga je potrebno danas raditi ovdje. S te strane konteksta u kojem se sve ovo dešava je jako bitno, ali s druge strane bitno je upravo to, Kemo je spomenuo, njegovati bosansko-hercegovačkog pisca. Vrlo malo hrabrosti, a po meni, i to govorim iz perspektive nekoga ko se nalazi na čelu kuće, bezrazložnog straha od domaćeg pisca, kako klasika, tako modernog. A mi danas ne možemo imati nove velike pisce ukoliko ne njegujemo stari i ne dajemo priliku mladima. I u tom smislu sasvim sigurno mogu reći da Narodno pozorište Tuzla u svom radu i svom programu uvijek će u budućnosti imati tu vrstu usmjerenja i to je nešto što ćemo pokušati kultivisati. Sredo živote bar ovoj bojici. Ne moli za me, tako ti Boga. Stid me. Ja nisam kriv. Jel čujete, nisam kriv, imam djecu. Jel on kriv? Jel vi to baš hoćete mene da visite? Ovom carstvu reda mora biti. Baš Jana vješala, jel? Budite dobri s njim. Objesite ga brzo. On je tako, ja sam sjekao, ja sam palio majku vam Stambulsku. Učitelju, ako poživiš, još s ovo buvna diži. Djecu unučad, bičem na buvnu tjeraj. Ajde, vodi sad! Vodi, rješaj! Da vas više ne pokao majku vam vašu zulom častu. Dobro, stavite se, to ne ti.